Hôm nay là lễ cầu an ở tại xóm nha các bạn. Lễ cầu an giống như là một cái lễ mà cầu cho phun sóc được bình an đó các bạn. Để cho mùa màng này kia người ta làm lúa này kia trúng mùa. Thường là một năm thì sẽ tổ chức một lần, thường là tổ chức vào 3 ngày. Khu này thì người ta bán nước với lại có những khu vui chơi này kia các bạn, với văn nghệ du kê. Lễ này thường là người dân sẽ đóng góp vào để mà làm lễ cầu an trong xóm đó các bạn. Du kê thường diễn tới khoảng 11 giờ đêm mới nghỉ nha các bạn, mới kết thúc là một cái giống như một cái kiểu là câu chuyện á. Thường là du kê diễn một câu chuyện vậy là khoảng từ 8 giờ tới 11 giờ.
có môi chia vật babyปิดไงนี่ต่อไปโอนเกียรักสมัยในชีวิตระบอบองไห้นะโอนะแต่ไงนะปองกับอันจังได้ปองคือเจียดวงจิตระบอบอ่อนนั่นแหละแผ่นใดนี้อ่อนพลังแต่ปองมันแน่ก่อนปองก็จังได้ทีวีดวงจัดปองปองที่สุดมาระบอดพอดำนาแต่นาเฮ้ยทั้งไงดีบางทีมันเคยมาระบอดกำปงแต่เรียบจำทางขนมนะบอนาเฮ้ยแต่จงแบบไปแตะต้องเอาเยอะพูดจะแกะไปใส่ปานเต้น่ะลูกกลับตูปากกาลายชื่ออ้อมจ้าตูบังคุ้มจากต้องบ้านเคยสักไตมวยลงจนละบอสไอ้นู้อาเจ็บพลังเลยจะมาเกี่ยวสะสมที่มวยลงไปอ้อมกลับตูพัดประกอบเต้ลงไปก่อนตุ้มกลมก่อนโยเคยอย่างนี้ได้ครับตูเมียนุปฏิสะอาดเมนตีเพื่อกันนะเปิดสนาเมียนุปฏิสะอาดนูเมนุลูกเต้าแต่ตัวมันเกี่ยวไปเยอะเฮ้ยต่อไปได้ดังเมียนุหัวเจ้าแก่แม่ใส่เดือบปิงชับระบายเยอะน่ะแล้วตัวตามันเชื่อครับตู้ก็ตัดให้ตายแล้วก่อนไปพูดหมายตัวบ้านเจ้าtôi tâm ra lại cho ông mà chán tôi một cái gì không xong lia xong đấy cái tôi có sao hay mới sẽ tôi học đi rốt thì cái lại cuộc sống cho nè tập tôi còn làm cho mong chắc
បងទៅស្នំប្រញាប់ចេញមកឲ្យយើងជួបជាបន្តណាស្រីស្នំអូតាពេចឲ្យយើងបានសម្រេចការទៅហើយតើថ្ងៃនេះគឺជាដៅអញ្ញាសិទ្ធចូលនៅក្នុងវិមានមកទៅតែឲ្យយាយសេដ្ឋីហើយហមនៃកូនស្រីចូលនៅក្នុងព្រះនគរសប្បាយចិត្តវិញដោយចុះខំធ្វើដំណើរសិនThank you.